Adwoa Safo once ya totiaw we a messenger Adwenepahene mani ajo me life yes see atotia sa lady we say because Adwenepahene a ewo mutirim no yetua oka wonya ho adwuma abusia Dome Kwabenya ene omaye ade bi a Adwenepahene mani ajo ho pa na num so begina sa ade we so aye e de ato e de sentia eya sa mic okwaye no ai hwe ye tase die o Adwoa Safo ai eye Kristo asafo concert party ai kantanka ne ba ba ya eye onabo kere Japan awo enkura aye de edegu ono uma we ebeye MP no be MP no uma we de Ghana for adwene be di agro no ka se eye Dome Kwabenya wo no se bi o mesa ato ama no na eduru se omo san be de ebe stand bi no no start e de yogurt when me bia fa ancho yogurt the yogurt woman ka obenya ka opa ka so tonton na kwa akwotentam na adwe che what me anya bia Adwenepahene nteto baba wie na kwotena US ai betina America na otwitwa mpoa once atotiaw Adwoa Safo once atotiaw we a messenger Adwenepahene mani ajo me life yes see atotia sa lady we say because Adwenepahene a ewo mutirim no yetua oka wonya ho adwuma na kwotena America na mai na wa ba na wo ya omato ama no ga so benya wa wotu sa se Dome Kwabenya obi an Adwenepahene ka tro se obi a mai we ai mic no eni ba ko face NDC ni no mesra kwa mic ne de no hu a twemko NDC ni de no kwa ya no se ti so kama because afu we no ho the way ni abre no ye pe mo MPs ewo parliament wonom sene be ya NDC fo no ye kasa ebedru sebio Ghana fo no ebetoma kuma so ye kasa John Dramani Mahama ebetie munya sa adwuma na mame na duru ho na bibi nkoyi a na mo mra me nchen ebe kasa Adwenepahene wo na be ka we o ana we nkosei na me ya kasa me video e da mamo na me video no wi a e kire din boko dem akoma so bi be ya da mamo enu ntino ya sram afiwei abato no MPs no mutunti MPP for pa ai adwene ekuto wonya adwuma pa wo obi so MP no free MPP mu a eso dwane se na mode ya Adwoa Safo no pa because obabesia ngasa bi okawo abadaye wo yam obabesia kauda Adwenepahene no na ya to aba ma wo na ekomo de se bi omo a omo to aba ma wo na wo de wonye ska eda kwotena America abrochiremam ena wuyi omohi wo sola post pictures ena wudi ska kese yeguso tuaka because only kan Japan awo entino wo mu obi a wiase so wunne ko eche yogurt eni pure water na eda wo wani no next time ubebu ni pa omudom kokromoti ekoto aba ede ma wo Dome Kwabenya moya ade pa me pon aba so moya adam mani age sa motimi eso ade ede akire eyomo we kwampo de MPP for na mu o Adwoa Safo a sa Adwoa Safo we ye wo MPP for na o ene ya totia because omudika totia o manu papa no kaja po mebo a ene ya totia o etuwe kwampo de entra hye nko Dome Kwabenya cancer kwana mu o we ye small circle MPP for na mu o say MPP na agasa emu atete ade a de pa no emu atete cause MPP party no odo bi anim ena be hu MPP blogger we no kasa maka Japan ena be hu we ena alanchremanten ena be hu we ena ayi hopes na doye ena be hu no we no kasa ma ayi akoya a oso opeso obayi vice president your friend say baumia odo bi anim won se ma hu no say nkras ne ma no NDC bloggers nim because obiaba John Dramani Mahama because NDC amanyuko no omo nipa ba akwo but MPP no omo mu atete say hu we your party di nachi we the party we achi a now no yire kwati fie na se okra won pa yire se o di MPP party achi now tifie now o yire ka asem a ene oba no wonya no nko so MPP ni pa de na be ka sa che wi ase me MPP ni o esa o yire mpo ahwe wasomfo okon achi na ada mi kunti wunsu anyansa sabio de wi ase MPP for de koi enti wunsu anyansa
I man most of them man no fie man no dem pipi echi no because adwene ne kito no am say apempem I car accident for enti Adwoa Safo anya to tia we am before na enu ti me catch Dome Kwabenya for say edru say ekoto aba na ngasa ma MP for na ngasa na wa Dome Kwabenya bi anto aba na ema NDC MP obeba ho afuwe ye be mo hands down say na be ya wote wa next time wonu say nipa na mo te Ghana no am goto aba ma wo no wo na eto aba ma asan tua wo ka nto bi to aba ma asan tua wo ka ne ye tua wo ka wo se me de menye mo asade e ma mo ye tua ka wo se de me de me ntie mo asam wo de komo yogurt eto na say Ghana Adwoa Safo yogurt no ye to na say eduro de ai mere maame e na me ni o Yesu na acheche yogurt egu plate so na acheche na ade koba ene wo ne next time wuna akoba wiase biemu a we bunipa omodu ko dina ba bia eyesa bio position e de ma wo amuso amudu besi a edini Adwenepahene meda mu nyina mase ma ya ade mama ne sabio atadwe yate edene enti ndc fo nyina no mo kama kuma to mo yam nyagopon nananom abo mu nyina mo chidom omode enwuma pa e be hye mu nyina mo nsa sene mo baga na mo behunu sedewe a nipa afemo nipa edomo nipa etwemo because e come there he metie nipa musugu so nye nipa kuma enye bibia ntie o ade ba akopa mo pene se oman ne bekoyi oman ne bedi yi se bi oman ne mu ba henhaye na ehyew ende oman ne bebre ene yese uto air condition board mu mpo a entimi mpo nkunu uto air condition board mu entimi nkunu because akufo adwene no abo air condition biem Kufuado ene ba umi adwene air condition mama ay overheated wey ay nipa ay de bumai men koto aba ba umi a tena Ghana na so koto aba pa ma ba umi a na se wa ngasa no am se uwie skate ba umi na Kufuado a abusam do besi a me da wase edin Adwenepahene peace out Odo mi kokro ma ba o na mpato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tina fi na send there e kwa bet na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu ne phone so na wo dey register the send ska kofi ayente ne hwe sir na wo kwa bo ko trace ka extra ma mesra me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ app store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I was send so mesrew o first transaction be no we so wo hia promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e da go yes ntimpacho wo bogu ma wo Europe ko da wo benya €5 free before the some party for some can put tap send e da ma wo America so ne Canada dia mama $10 to miss now men ha oba ho for say enkwa abonte no bi akoso pe mpacho wo biara no na eko some nkwa bekwa abonte de ma download this see atena fie mpacho na relax na wo se mpie kwa abonte bi mi hu say me kwa abonte mama na ade a em de kwampo ni say first one no su credit card nko a ene de tap pour amount mo se dikanfo obehu ye mobo wo se wo su normal bank card utimi de register SMS ka kofi asem de atadwe yate de ti tap aba ama hiafo se send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche ni bia mama mesraw me ka fama on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me Adwenepahene ai na €5 free no more Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade for the uni se me ai na tap ye kama tap send abusia rate mo hene it's so me dia bremo pass mo sidan kama mami mo sit dan fun we ase ho no ma bubu dan we man you cement papa cement fun na mo di see me dan e ma me na bubu ni na se me si ni foforo kra me say so baby am kire mo no ai Mr. Cement na make na se mo di yo because man to sa jeta cement na and cement bia no Ghana e papa Mr. Munju sa jeta cement no because I know any cement me medi ho dance here na won mu sisi na edanye so won bu ni nyina gu so wan to jeta cement wo da no si ache kwa 5 years we bu agu ase ni nyina be sei
Antimati unto the monko, Jata wine, so I don't propose the cement in the Why? Okay, that's it. Akwawe, Mr. Cement to 4 pound of to the sea, a dino. Jata they say you sue, and one was so. Yeah, Ghana for the mawu. They say, Mama cut 2 times so. Aye, cement to Papa Babe, Namenya, met me the idea, sit down. I done some of you have go. No, maker. Is that one for damn pay a bubuno? Sister, Boko dear. Namia do more, Bram, say my shit. Are they? Me pessimento. And to come away a woman that good no be. Sister, a damn phone pram, photos 24, and this is down phone. Me pessimenta, Tom Pacho Nimbiana. Say a woman for the good. I'm dying on. I would now done this piano. We can make kind. Only you cement phone at this is man how the attachment won't here. The attachment or Ibrahim I'm a cement now but now I'm for Pugusono. Sir, they said the whole Africa and you Ghana quo. The whole Africa. So what you brochure now put down Percy with cement a attachment, sister. The attachment I make out for the amount to be so when I come to and the Trumika now qua what a D Adwenepahene. Adwenepahene TV and a Becky TV. When you discount, I will attachment, Mr. Sister, Trumika see ya. Sister, and you that's the person who come for just where they're nasty, you're nasty because at the part in a ton, at the papa in a ton, so attachment is number 1. Timpato Trumika. Now come out rain feeding Adwenepahene. What you say? Cyber into Ibrahim I must went in the sister. Hey, it's the best. Auntie is in from you. Hello, Auntie is more we POP no. Any TV unit no. Na few painting no swear. Hey, and your company near come an Aspo Enterprise na. And who pictures was a name? Okay, my mission. Hey, wow. I didn't ever say. I couldn't me feel look come an Aspo Enterprise. Hey, wait a minute, could do 1,000 sister. The minister there. Neither I was an Aspo Enterprise. I don't go in POP if you paint in the other man. Can't see your mate shit out. Where the Oman Nasbo Enterprise, why you fear they come apart? No come sister. Bra, what drew Hanum? Okay, and show bedroom our own. Or maybe a POP no. I must send you pictures. Yeah, and time for pictures in the batch and I'm them poor call pet them. Sa, I for one. Mr. Fabrem, yan and tem, too many kawaii, and I'm them show me in a hair chair. Why? Hey, sister. Yeah, me come to POP in the way. Sister, so to and Nasbo Enterprise, sister, me some POP in the party. Sister, T, what the POP in the and a POP POP and on my TV set no so. TV set no so. Now kitchen no so. Sister, no my if you want to be a Nasbo Enterprise. Usifie na person me POP ma wa Nasbo Enterprise we you POP amount. Almost a TV unit account. Almost to your house na. Nasbo be sign your kitchen amount. Nasbo assign I do windows assign she wo dan mu glass na window no komo ya sister. What to type open. Normal estimate na omo to 70%. Yeah, so we see can we dey omo number ne go screen so e twagu no. Omo number ne guso etwa guru ti mesra Nasbo Enterprise and once over chira omo say Adwenepahene TV na say be POPs di omo ya POPs number 1 POP looking kon na ni ade de wom Nasbo Enterprise o charge wi a ono na kofa na neoma efiri baabi abuchire e de ba Ghana wow na omo sa no afo na POP ami hwe POPs we na sister mesra wo dan na wusi no Mr. Onye mistake for come and ask for Enterprise. Baby, I show kitchen, TV set, BBR, wow, POPs, large system, BBR, or Messiah after glass. Now, windows in BF. Sister, and Nasbo Enterprise there, Mr. And I can call Dream can I may have a catcher on Mr. Mammy and I'm the from the Oka Edema Riff. Adwenepahene, Becky when you discount come. Oh, and Nasbo Enterprise. Oh, we can call. Sister, not going to me say, Come about, I to me. Me say, my bush your friend, and you ya catch me say, me dana me boss 1 month ago, no, and you go. I would know who's in the Ghana, no. Me say, and you know, and I said, for company, papa. Company, then I go for a sister. I don't want Destiny Roofing and Steel Trusses anchor. Destiny Roofing and Steel Trusses, almost Ghana, sister, a band down so body number 1, and almost sign a board down so a 30 years warranty. 30 years. Now, when can unique Destiny Roofing and Steel Trusses, the common air cycle pass our boss.
energy omo be boda no so a omo free estimate and omo dan so omo boss e ma wo say kimu a omo yusu nade sister and omo say yusu nua enua no omo sa shen aduro man say pika empro enkan po roma empro nya hwe na wo ta brochire and na wo kofo carpenter ni bi o hye enkwan che ko boda so wa bra destiny roofing and steel trusses sister mesrew uduru akra say pe uko kan se pokuase amamole Canada Junction akra pokuase ya amamole Canada Junction uduru wa wo so pe destiny roofing and steel trusses sister o matuka akoye free estimate da man obi ate abrochire and na kofo carpenter ni o hye sister mesrew me kan fo da man nti we den ha nkora e wo so aboka enya hwe but destiny e be je nkwa destiny e be ma obi biato wo kwa wo se opese obuji estimator ohubato ntedine Adwenepahene TV na se Beki TV obosa di we kire o sister o mato mbo ase ahwo kama na obi a wo table kire aboka asida e na won for destiny roofing and steel trusses e more so sister me kan for da ma ha nkra no number e na go screen so no omo email address na go screen so e twagu no so atese o me board down so am 30 years warranty 30 years bi wo na we na nti wo ha mo sa sister mesro on board down so ma wa on e che kula one to fire more than krompo na oda obeda e no mo down so mbo so a enso to enye teta wo on board down so ma da bi on board down so on mo be so abrochire destiny na tidin on mo be so abrochire on board down so a wo dem ayefo enye teta ti makanfo da ma on to we dem mesro wo beti mo ankasa connect straight abusafo bi ani for one na bi ani sa pepe nte me kanfo ayede edama to we pa de for mo number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no sister abusia destiny roofing sheet and trusses omo ba magana for Adwenepahene otwa supire kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo